Inyeshyamba zirwanya ubutegetsi muri Repubulika ya Centrafrica zavuze ko zigiye kuba zihagaritse imirwano igihe cy'iminsi 3 kugira ngo abaturage bazitabira amatora ateganijwe kuri iki cyumweru. Muri Nigeri baritegura kwandika amateka kuri iki cyumweru ubwo bazaba bari mu matora azatuma bwa mbere habaho ukubisikanya ku butegetsi mu mahoro kuva icyo gihugu kibonye ubwigenge. Muri Mariho umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi Soumaïla Cissé yitabye Imana ku myaka 71 nk'uko byemejwe n'umuvugizi we. Yaraherutse kurekurwa nyuma y'igihe kinini yarashimuswe n'intagondwa za Kiyisilamu. Abashinzwe umutekano wo mu mazi muri Tunisia bakuye mu nyanja ya Mediterani imirambo 20 y'abimukira barohamye bari mu bwato, abandi 15 barimo n'abana ntibaraboneka. Muri Cote d'Ivoire abakristu bari mu masengesho yo gusaba Imana no kuzongera kugaruka mu buzima busanzwe nyuma y'icyorezo cya COVID-19 na amasengesho ya Noheli yabereye muri Bazilika ya Musukro.